Okay, once again, nagsubsubli apo, iti Adda kami manan. Iti programa na iti duwang kakataraki, kapagayam yung manang Jun, tagadawid Jan Mark. Dito lang apo, of course, kasamitan ng radio station Tintire, Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio, Santiago City. Nagsamit karuba. Aha, kakati, sigod ako nga naka-tuned in and watching us over Facebook Live. Thank you so much kini Kabsa Charity. Ayan, nakadagos nga naka-online iso na. And to the rest, balong Jan Mark, where are you balong? Kasi sikat at iti monitor na iti Facebook Live. Ngaron, iti mabalik ko lang kablaawan. Iti text line tayo. Agor kata kita mampasit. Ayan, kat ko na dito, yan na yung bag nga malam yung idol, kablaawa man ni Daddy, nga madamang agkar-karpintero. Agapukin ni Jun Cedric, kung na pa-request mga po, ibukol-bukol, kung na ni Mamik nga, love you, and Luvi, kung na nagaya mo, love you. Okay, thank you po, kung na dati ubing, nga ni Jun Cedric. And, kung na pa ay, Kuya kablao man dagiti amin nakasinsin ko dito Barangay Santa Ana Echage nang nangruno ti asawa kan Mr. Eddie Bangayan kan dagiti anak ko nga duwa toy apok nga sobra ti tulong na. And coming from Nanay Maribel Pableo Bangayan. And also I received a text message coming from Ate Emmy Padre. Apo iti mang tartarapay kanyami kini Jan Mark no kansyong kami sa Jay Paris Church. So natin makakaamunan yung tikansyunin me, noon when, ipalpalagip na lang kanayon, ti schedule me. Thank you so much, Ate Emmy. We appreciate that. And kung na pa-shoutout, Kuya, and God bless, ti panagawid ni Father, Reverend Father Michael Dexter Peeling, MS. Oh, thank you so much, Father. Iti oras mo kada kami. Nakasublingan. Runan iso na di Francia. Nakatune in iso na while on the way to France. Ije aeroplano na. Ayan, maybe he is watching Facebook Live. Father Michael. Ayan, and once again, good afternoon Manang Maria Peters of antay magbaganong ka di lugar na ta. Amoy ulatan na niya what is the reason behind. Okay, anyway, belated happy birthday Kenka, and thank you for the treat. Talagamot nga iti around 20% pa lang nagasgasto mo di and we did it last night at Densios in La Union. Mawasa ka din, kung ni anti-charity, still with you, Karuba. Kung naman ni Sweet Zell, bugarin kalugay Rumwa, pagrit nga po family Rumwa of Cebu, San Isidro, kini Kapitan Rumwa. Yes, hello Kapitan! Okay, kalain ka din. Tayo. Hi Kuya Jun and JM, pabati man nila kay ko ni Sunny Telan from Belia, Aldama. Pag-greet po si Trixie Ann Boras ng happy birthday. Thanks po from Rita Alta. Flor Villapa, kung na happy Sunday FDD, na bagmanan tamarinig ko na naman ti boses nyo. Nga dalawa. Ilocano Tagalog. Good job and mabuhay kayo from Los Angeles, California. Okay, at this moment. Hello to Auntie Kathy, kung na natoy aloha Kabsat Jun and Balong JM. Yes, and to our friend, EJ Apo, Honolulu, Hawaii, specifically DJ Iwa Beach. Nalipatak nga isugayam DJ topic. Iwa Beach. Iwa? Ewang ko. E-W-A. Ewa Beach. Dita mo no kasunod nung i-pronounce DJ, but Ewa Beach. Ewa Beach ni kabsat nga Edna and tayo lakay na boss kaya. Yan, Mr. and Mrs. Pwede ngamin malagip din hagan ni lakay na naman ang edagol katakitan taman dito na ibagana ni kabsat nga Dominic and Rian. Sige, basak pala ka raw. Sige, bumasa ka. From Arlena May Villegas. Hello po, watching from Hong Kong. Watching from Kuwait. Nembangalote amin na po. From Giselle Ramos Agalaos. Tinagan na. Hello, Idol Rosemary Parina Garcia. Ni Rosemaria. Clarina Ortiz, good PM po. Paragis po yung Isem. Thanks po. Watching from Nueva Ecija, Philippines. Yes. Today is Trixie and Bora's birthday. Pag-greet po ng happy birthday from Rita Alta. Hi, FDD. Nang panggambalam yo. Only human, please, Jem.
version. TY. Kaya nga talaga dito. Ramelo. And apo nagragsak iti for the kedo while we are on our way to Abra idi namisan nga aldaw namisan sa albi sa Biyernes. idi Biyernes Di malam. idi sumbrek kamo apo idi kanto iti Bangbang Nueva Vizcaya Bambang ta iso ti iturto Turturong ni Uncle GPS. ni Uncle mi nga GPS di ti pag naami kanong nga mapan sa jay Abra jay Bangged kat nagdua-dua kami apo medyo nagsarima din kami basit takas la apay nasip nget dato nga daalanan ko so nga nagsarima din kami nga madan nakita mi nga do nga lalaki apo nga sumusungad barito nga atay titsura dagat talaga nga medyo mabuting ka kumapit nakapinggol da iti nakadado ti ulo da ado ti pinggol na agdua-dua ako maagdamag ngam napasubo kami na po nga nagsardang iso nga kunaka barok. Is this the way nga mapanjin ti Kayapa Road kung nakakastakat si mong badya mahisa uwen kuyang kunana dita dire-diritsum data magbanti Kayapa Road kunana ngam adya mahisa madina ka bigla nga simingit da kayo dya kang kanta kunana kasi eksakto nga mga na kasana sir di ba kayo dya record tik ko kumbaga apo Diyos ko nagmayat nagragsak apo nga kadagiti sulsulun nga lugar kita dati makamamu iti 4 decade do talaga matapo nga ragsak mi nga permi deta ayan di kadi and iti nasaya at pa dita ket uray no nya ti papanami adala ta gumuyod kanya mi ala selfie man idol selfie picture man ko nada ay ket no ado lang iti kwarta mi ket tunggal si asinong masidig kanya mi kami kuma iti 50 pesos ket maragsakan kami ngamin unay apo kada kita nga responses iti kaaruba kada kami iso nga road nga agtultuloy lata apo ti programa mi dito Sweet Radio top no agtultuloy mo lata apo iti blessing nga kung kunada and with that thank you so much kini board member Fred V. Alili and sangko niyang panalawigan Arco Meris yan iti agtultuloy apo nga panagayatyo kada kami as well as kini Apo Mayor Jesus de la Daran iti Ramon Isabela and F1 Kabatuan apo para iti produkto da nga Royal Choice ayo condiments iti suka patis paminta na Tauyo and everything apo nga mabalin nyo nga usaren iti ketchup ketchup man unig ti kusina kana na yung tikasi niya ano ka na pronounce as Evavich kana kaya Eva iso nga Eva EWA Evavich kana pronounce as Eva talaga Resverano naodi ka man Resverano ngarot apo baka si kayon iti mga bak iti mais nga Casio G-Shock is Casio ayan nagmait pa niya wala gwen awan ti pagbaganan no Casio basta G-Shock apo nga relo man Casio ayun na aja ni nagbatit niya Casio ayan madi Casio nga manay Casio Casio ay wen amo dati ti favorito nga kang kanin no December di naman amon Casio nuts. No mapugtuan nyo apo dito sa marunong kansyon me ay keta nalabit si kayon ti mangyayawid ditoy. So for a chance to win ag-text kay lang apo through text tatap no mapicture ta through text with your age with your name kuno kuma age and address dito lang apo 0915-071-3686 naglaka abo dati sunatahan da kay parigatan nan amok nga amuyo da itoy ngem siyempre iti amok nga makapugtutoy di katawunan ni Apo board member Fred V. Alili iso nga dati katawunan namot iti inruar ko nga sunata nga pugtuan nyo apa ikam ti kasag mga tumawag ag-text naman okay so once again ag-text kay lang Apo dito official text line tayo no anya ti paulo no dito sumarno nga kansyonan may tabakano si kayon ti mangyayawi dito dito nga gift pack coming from board member Fred B. Alili dito nga rudan Apo iti datlag asunata ag text kayon we've been together for such a long time. No music, and me. Don't care whether
tawagan man data music. Music and me. Pati awan sa load na dito eh. Only knows wherever I go, we're as close as two friends can be. Kaedad na siguro data. There have been others, but never two lovers like music. Music and me. Grab a song and come along. You can sing your melody in your mind. You will find what a sweet harmony. Birds of a feather will fly together. Now music and me. Yan, Sir Emil. Ayan, medyo Pakikapsutan niyo man di radyo yo. Apa nga ita pinatulang mo tan ka brother. Good afternoon mga idol. Yes, good. Ako, idol nga talaga. One brother, good afternoon, Matt. Ket maragsakan kami kasi katina kasungbat and he answered. Sutin mo na po kunana kata Emil Castillo kunana dito'y Bugayon proper Ramon Isabela. Iti sungbat na po kata Music and Me by Michael Jackson of the dating Jackson 5. And congratulations, brother Emil. Yeah, thank you very much, Ben. And any message to our board member Fred V. Elili for mamamangta ti pa premyo? Good day to him and just keep up the good work. Okay, so that's it. And alaam lahat na ka dito istasyonan when no iyawid mi di jay no Lunes. Pick upin ko na lang bukas siguro. Okay, so ibati mi lahat istasyon. Once again, thank you very much. Sir Emil. Dapat ka na. Mabalin niya kanya jirelos si kaje tasa. Madensa. Madalin. Madik kaya. Madik kaya tadejaya rilong G-Shock at isasabit mo iti diding kamsa. Ay, dakal! Joke lang. Anyway, it's an authentic G-Shock nga rilo. And okay, enjoy mo yung premyo. And I'm sure ado pa itad ni board member. Kat expectarin tayo nga dapat iguanon to. Ito yung sumarunong nga iparafol na. Ayan, kita mo na nag-message ni Sir Fred. Anak ko na. Thank you, JM. Nalaing kayo man. Regards kay Sir Jun. Ayan, nag-touch na. Sige nga rata, kung mablao ka, Kabsat Emil. Good afternoon sa lahat ng mga listeners nyo at viewers worldwide. Wow. Yeah. The number one radio show and Isabela. And even comedy. Kaadi mo lang kablaawan ni baka umumutan. Adi na yung bibiya. Nariwarat na mga ibaga na naharunungan kay ang feedback ni radio ko na. Maraming bawasan di feedback na technical term. Just go up. Tiyan mo na lang yung feed. Yung feeds. Okay, once again, thank you again. Congratulations. Okay, that's it. Abo, tinangabag iti gift pack coming from our beloved Apo Fred V. Elili, board member of the 6. Nga si mong bata na. Nagkaka-vibrate tayo. Gargar kita. Well, yes, nagatado nga talaga. Music in me kung nata mo dahil it should be music and me. Isuntin mo na nga talaga.
Yeah, the first one to Wait. Ano yung atan tanagaduda? Kasi siyempre, sikat Ag microphone ka matang ka nga. sikat ate mga bakterilo kan mag. Wan. Talaga. Pirmi, Aduda. Aduda nga talaga. And we're glad, apo, ado ti naka-tune in. May sarang tiket na sa one day ta. Ado iti dumdumngeg, iti programa ta. And, masapol, apo nga ilay-layon. Dati nga programa. Iso nga katagiti, dumabi apong opisyales nga agding kita kami. Please feel free to share what you have, apo. Hangain to no eleksyon, iti panagiwaras, iti blessing. No, di kat, rogyan tayon. Di ka ni, ayan. Congrats Emil Castillo, nagkahalataan na ng age ko na Ma'am Emmy Padre. Joke ading sabay ko na. Ayan, medyo kaedad na nga talaga ti Jackson 5. Actually, agpadpada ta ti buok kina Michael Jackson idi no kita am ti langani. Isu ti model ni ka Emil ni Michael Jackson tong amuna. And that's it, apo. And iti oras, 1:30 ka mo. 30 minutes nga dagos ti napalabasan. And you are listening to the number one radio show in the world. Wow. Itay Adda ka Manen by yours truly, Manen, Jun Seriales, together with John Mark Pastor, Tulang 97.7 Sweet Radio, Santiago City, next time. Ang kurang. Ada ti karuba na di ending na deta. Binalbali Karuba. Nagsam-it. Karuba. Kasja. Ingarod. Gapo, tanaliday ka idikalman nga makikita nga agtetext sa dati mamimiss mo. Dahil launa. Dati manti kantaem nga para iti. Kapag nga to? Patay na nagsamot tayo. Haan ka nga patay yung balong. Tistingit ko nga. Tistingit ko nga. Amom na nga dagos ti pitch na nga. One of your characteristic data. Amo na numali iti pitch na nga dagos ti kantaan. So, balong. Ala amon ta entablado. Agol dagkatan. Taden na awan nagbasulak, tayo naramit kumet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso, di mo inilalan na pudnong ayat ko. Karim kaniya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amuk, anak ka basulaken ka. Taden na awan nagbasulak, ay naramit komet amin pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinaktam laeng to'y puso, di mo inilala na pudnong ayat ko. Karim kanya inka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na awan nagbasula. Nata. Taim paay ko amin akabaela. Dita den sulak. Sikat ng perdi, ng waswas, ken ni ayat.
Hi Kuya, magandang hapon. Pakikinig nga po ang mga car wash boys ng Shine Tech Auto Detailing and Spa na sila poging Donnie, Romy, Brian, Omar, Ben, Vincent, Nash, and Sally. And of course, my sister si Mungbat ng duty mo number ko. Music and me ko na ni Ate Jing. Hello. And of course, apo pati ni bag ko si Mungbat. Music and me. Igatangan kulot at igatangan kan tulot tirelo Mungbat. And pati ni Rosie Navarro. Oh, natadam niya. Speaking of yaw, natanya bangkon. Okay, so that's it. Ang tabayanan nyo pa yung apo ko. Dagitita doon pa yung pakulumi dito eh. Ditadan awan nagbasulak tay naramit kumet amin pagragsakan ngemanyat insubat mo sinagtamlaen ti puso di mo inilalang na puno nga ayat ko karim kaniyang ingkatin na likudan martir a pusog na ikalan niya pa'y tisar-sarbina nasamit alangen-langentan awan amu anak kabasulaken ka Dito den na with feelings taim pa ay ko amin akabaela. That's it, ladies and gentlemen. Babalo Dita denan awan nagbasulak ha natigil ka sandali dikat nang perdi nang waswas ha iniayat nang keltay kadagiti arapaap ha nang aano kay ha